Goro jano biajo me biaja lingwas mene. Tin bana lat gwasa me bana rach no katin kon lat korodian. Kenyam de nyona yamana tuogre which ka South Sudan ken konwo ka witen kokian. No to kon kale goro bana lingwas mene. No. Goro no jen bi nyok nasin kokian ana biya kamal but Angelo berkamal biya kamal gwasa mene. Bana right gwasa me karege chitogre which Kowalang, Kowalang County. Dio je Michigan me charge jigani ideal, chike job me chikene jek, Kweru lang, ki commissioner lang, ala commissioner edan esha kwan, me cha kwan kirme yadit, ngay kon nen wo ne de sha kwan Kowalang, kane tishi community shaka nok ki shaka kan ka welcome ka community nwari man try wichin wini mi ngai konan wo ken la ka kwarka ka do mi shiro da lot alo de ko lar no kap no ka bom shaka non ka do budan la na la kanun ka je shit ko dong mi shi akwarun shi ajanok be je welcome batam me kwingi ya kwar ka do mi mo cha ye connect kene to ka bay non kwar mi shit kana mo nyu the gen wo kwar mo charge den nok no chi kwar mi de nok so ko kuja mo jolat kono gwasa me commissioner Ulang County no gen charge de nak jejen bor ka jom shalat gen charge nyurika mi cha nyurika mo cha nyurika da do lo jale ka torbiele ka jom shalat gwasa me were wik Nasser County were wishin winemi mwela do kanalat duno shajien ngai kono no kam Nasser kan walang jel kan te kontin la jang de ni jani SSPDF jel kan gwada mo ke le free liter ram jokedi ko shi native konti la ngwenen wari chi rodien wojo ngwen money mi jel kan ti chi kan jelalo kaneti te dong la jele ma la ngoy kene je ka wor mi diden bi chu bukulo bu chongwa da na witen je na ne tuog me da ne kap ke Nasser ngoy kene je ka torbiele tel gwam mi chi ka chongten so no moni ekel mde yena ngach ka jen jo me de kon linga no pan ka jo mi shalat wajen saje nyur ka da dop mi cha nyur ka da dop cha turbile da na jel ka je cha je dwai mach ngweni nuari an wana mo chuto ko ba ne ka dangro ba ka mu ka bot en commissioner Dungulang ka jo shalat ram right kon kwide me commissioner Dungulang County jandana right kon ka kwide a jo shalat gwas ma ka chari poro mo chaje tuben go jen cha ngwene ka dangro ki je kware dangro cha ka mu ka bot en commissioner Ulang kaje ka jo chalat jenetele bon mi show point no ka ta na chalat kaje tel bon mi show point do no netin content jel ka kel en Ulang County commissioner kanetin kon tin sha moch ka bot tidit no Ramadan right kon ga kwide me General Justice Nial Batwang commissioner dung Ulang County me sha kwan akwer ke governor dung Greater Panal no ka jomo chalat gwas me jene yane pet an 80 queen acre of course dio je che di kujelon kan to kon de je pet de ka dila wenin wore te kon de kan ga George ray which gwan montam right kon Nasser ate ramji pietin ka bel ne dial china jere wi ka dobe da ne jangche bandawe keja anyog dio je le na lingano kajen Nasser kan Ulang china lo dawo te ne ti lo dawo now te ne ti lo dawo na chuniken right now right corner take a report me shangun gwasa me a report mo kume ke African Development Bank la bank dinigen ray which ka South Sudan ke sorry ka we mon ka Africa Development Bank jom jikan lat ken ne 92% kanete konti la South Sudanese shush ke tema
anek bot ke ki tele ka kon misham kana so na me amilla ro ki mangake bot jatin raiwika South Sudan me chaw 92% which mean that 8% karudin kan it content jeke kwa kan it content ka kon antama 92% ato kan it kon shoot to tele kon misham rana de kon shoot cap ka panal karwade apanal karwade ne tin wanta mishikan da doro ken chimo right kon ne ko shi kume dung South Sudan SSPD abarai ke kim yadit chikana dil gorno bikan ware bikan ge joy gwana ken ka panal mi jinu wiga jong le bo no ngai kon ko ran to kon tama kan ware kon tinde ka fan gak wa da bo ka tin ga gan shibni na ka tin jang SSPD ap kan ne dishal ka me agwelek so ngai kon madana la road so chon mi di jatire dwaran point kwana me teleja mi jini wi ka unity state boni jatin shui na ne ko lan war mo ko ndor jani ka warab state ngai kon madana la road tinan wana mon be jelong xiang be chi xiang mo gwa shui ne to wan long rai gwa san gine mi mi ja kon ko de kon ben ka jomo shalat gwa seme ka kwi warab go no de nyaka yeken no a chala do ne na ko kor jom ne dang dok ti shi wantama no gwa de ci jang ci gure nek tin jure nek ne ci jan bakkel re ne jan bakkel to ne jan dangro kamen ano kam jana korodian ka jitonj kana gogriel me ci gin tin no me ci kere go jano liwne ka longne tin wan me ci to gene a shuken nei ala ci ken gorno ba man ke state of emergency ba je laslet ko ba kormo ba je kapchong dio je sha jonen cha ko bat men mayo mayom tel menangatin ka kor jana korodian ko ka jang na korodian na deno ko chikir ma yadi de gujeno bine ka buka wuka miliuka the only way forward kane ka wojan ba meken ba ka kap ki be takti rodian be ka ko ngai kono ka mayom kanti chicken chunkel ga kir ma yadi no rekon ku jamo lokir ma yadi ke the only way da lele jana gore jeno banwaro to be meken ba ka kap ngai kono no mon mi cha meken ba ka chaga kap don ba kula taka gwan ba ka kula ham ke je ko jan ta dan lat ke kim yadi tin money so no mo mi shoda lat right now right kono state of emergency me dan adio jan tama che kore je taka jong no diok ka ngai kon ma dan le ro no target ke le we ka which nore chit ka pa ni jar ngai kon mi chola ten pan ka je gwade shana buktin ke gunship ne re kono sha bukarenial ci kon ngaje no ne wel kine badak ci ga boti kan ga jek ok to bojan diod bakel chakanak jan ren yale dane shibok so to token yal kata ngai kon raina amrai kon anta mo ka warap kam jana korodian pinde ni chen bula lana kam nuere kam jana kana te ka mal mrai kon ngot kor to ka tin chu mena tama no reporter dien goro de kon lingwa seme reporter dana to ka jongle ka twitch is county kene duk county no dio jete mi kon ngai ko kor gwade dan no a chi rodian na karodian me dan na karodian ke je no ken chi ko rum wi yer gwada dan la na meitin dio je ngai kon la na mei mi na mai no la rola ken wi atwo wi por gwada dan te tin so ken chi rodian nak ne shop ko wel jok kon gwase dan ne wel jok chi ke liu gwade dan chi kor mi te toktin gware ka community te kon te na karodian amishale all community no kana a yuel community kan ite kone dakarodian tandien te ka twitch is county tandien te ka doro shal ka me du county kan ite konte sharin nak so jo mo gorno de yen link report dana chano report do dien mo goro de nywa kon gwasame re which ka juba gwan mishala do te ka dol shup ka bangman to chicken nyal chicken ka pinki chicken nyal chicken do ngai kon te career malar ko niga no ano ke niga ni re wika so Sudan chala do ken ngwan dang bang wana ti wa chi nyam kel karwade nyam kel chicken page chicken kep ko bom ka chicken do ma nyam mo lo gwel ken wade dane chicken captain ano kan do la to wallet ken mi chicken mo ko gumbo ka juba ngai kon ma dan le rode take some areas re which ka juba ti sha ko pa netin kon lat ke ti chodian rot chit ke ngwan kon te mas ka ko an kan tap ti mi chicken me chato ngai kon ma dan let ken la karien na karodian du no term la kuma lar la kan gwar bala kan ka moy gote be term la kuma jalar ante me chato ko chicken nyamo chicken kapin ti nyamo
charge report and then chwa dollar ton chwa ko ke dollar dang bong wan ti cha nyam charge to a be no so man bi ngai gwas me gor jeno ken gar ti ki ngwane gor can control ko ken de ka kep allow de ka yen she manaken ko ba ka pal ko let ken tisuden lot na mo shi chong chi magwa so jo me de ro ka yene diala konti la wanya lingo gwas men go na me je ka ngwani ki ngike ko ba ji yen che ta maka na wan cha ka yen ki ngwan dang wan ki di cha yen tam buga te ko buga te re ti jen ka kor gwan ba ko shi ga mi je ci kana shap kam shi family ne ken ne ci kan ka kap ja ka nyodo bu da na ko je dio je tere liam de to bro ina ci liya jeno ci to ka ka so na me mi shoda lat mi goro no de nyaa ya kel lere jog den gwas me mi goro no de yana len bana right ka queen and content ka Nairobi ka Kenya right now take a report mi sha no ka report me report be re week Nairobi ke Kenya and ba jamat kel ken report dung Uganda mi le roda Kenya kume Kenya ci kana your opinion wona ne be ken connect la netin content la jiwe den la citizen ken dio ye ngai kono no take a protest mlade ka Nairobi intama kataye dane cha civilian cha kana gaje a police ni te ga joma cha ko yor penyo police ken gwasame chikene ken jogo no nana mai terom yen ka ton shika mai loraba yose ke ko kam ke ye ko bia lat ke gangarudun ke mete karami wo ye bok ka pem ke mete ramu ye moy gwabe na ke dwaje ke chikone no te ne cha bar ka cha moy ko boton wan kan Nairobi ke Kenya so na me mutu ko te ci kwar kin ci kana mo ci kana yorpin ano bi ne ken be ken kana so yene to konti la South Sudanese kene to konti yene ko lan wer tere wi kana Nairobi ki ka Kenya please tie the roadun ko to ko ntama la yiwa mo ke regrun ko do mi sha dundun de yene me de yen la letten go ji Kenya ci kan mo da me ci kana yorpin police ni ken miti ka gwaza dan en togre ko motin don ti ko Mombasa ki area togre ko motin ci goro no jin be jal goro no be cenga she more da no run briek bo to kaji so cha gwana mo no da to kaji na me mugoro de yana ling ko shi police ni kwarken ci kan la no biken me bikan let kan ken ten kon tin tere which ka Kenya ka Nairobi ka kui protest ka man chala dio je chane ngwano cha mo ka bot ka che tgne ti chiliu so na me de yana ngaji no jon joka gorde nywa ye kele jo ma chala kume belar chen belar kum belar no kaniti kontin tere which ka Kampala ne toji kan la gwano nene yenetin konti la South Sudanese bi yere weda ka Uganda ala refugee ka kwijamo che gwano yen bi adun mat ka kwingwin ki kwin kware ka ron kin dang ro jandang rawid bakalen be ano bi akwan bi awuri shalke M7 bi ay jako bapat ne chine goro no wud no bapat chwa je lok mo yene lok rek de ka yen bi jegono so to kana na mani yene konante ka Uganda ti la South Sudanese kine ko lan wari ano do not be part of that charun mat kadning Uganda ko brand boy na baju mo kare ke baji ne especially chicken me kana kamne de konti la refugee mi refugee baju mo kare ko jin mo ay mo ka kat national dung Uganda ka jin ci jiran Uganda ka baju jek wa baju mo kare ala queen kwar dung Uganda to ka ke 2026 ngai je bo gwana wona ne queen kwar ka South Sudan don go to bo ke 2026 ngai je gwana wona ne dung Uganda chebe to kamal would shall Museveni charge logo already and eke shebe to kamal so whatever happened whether be adding to no kwaikeja komo to ka South Sudan buko to tin ko to ka Uganda bunaring when Indian so Gorian calculation mogwa anu ngumu kwa kwingwin dangara kwa case schedule keje at the same time kajen 2026 ala 2026 ka South Sudan 2026 ka Uganda kan di alba queen kwar bagalat ke jerwana kelamo so gajegwa jo me mugoro de nywa ya kel an ban le ni je kala do dien ko gwa bu ko le titini malaling goro no de nywa ne ko ken kami jira ma jidid gwa se me goro jeno jin de channel de support no ani biya te kamal bana je kala do dien ka gwa sen be chuje poro jeno jin binan be nywa ne ko ken ka bi comment gwa samo an biya temal bye bye